بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر. الحمد لله الذي أمر العباد بنفع الآخرين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه المتراحمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كي خبجمو إيقار ربي خي فارفدي نبي الرتفارو رنقلافدي آلي في صحابة سنتتي أنفدي إسني سلامتا إسلاماتين إسن سمدي متدورين هاسا وخيا خنين الرقبي فدي ريادين وانتين الرتي يفتو وانت كتربيني في إرقمان ساجالة عليه الصلاة والسلام تسبب سيداتي الرحمن اللي والدياتو تن رحم ديسي نمنمان إسلامته هندينو سبب سيداتي والجالتو حتى نمني أمنتي إسلامان قمن اللي يسر أركي إسي سنجالته سدياتي أمنتي تفدتو حتى نما فوتا مغلوني أفان بين اللي يوني في سي أركي سر فدو سنين ديات دياو بلين كيارا إسي مالي وهي شعيرة من شعائر الدين ملتو إسلام النار تكمز وذخيرة للعاملين المحتسبين أما سوا ور هجته هجته إسي ربي برتي والكايتو تن آخرات إسي الدنيا في آخرات رتوبوا أسي داركتو يجو مالي إسي يوني في أني مي إسي داني والإسم برسيسا متدورين كيتو كن نافعا أينما كنتت يا المنما بوأك أبيسة تهيت بكما تهاتت توتهي بوأك أبيسة تهيت نما فيدو نما يادو نما قدنا نما فدو تهيت متدورين وانتني متدوري خنا في الدف نما خينياتو يوني في حواسني كتو جيجراتو لالتي أولانا كتو جيجراتو يوني في لالتي أما زكاسوما نمنمان إسلاما خنوندينو كمي وجديه ميوني في لالتي إرى قدان ساني بكا سلا وجنياتا والنياتني بكا سلا والفيد والدررني بكا سلا بوا واليبوس الركو والباسني واني خني هدون نما خينيا خيسا فاچئفين أنيس قرآن في حديث خيسا ببه قول سينا خيسا اللي ديمي واول جالچو دافي بوا واليبوسو دافي وليادو تنرت سنقين ما تهون دياد ديران تنا akka namni keenya yeroo dheeyisii dhaggeeffate dhiiroo namni kun tanuma saatiif jiraatamoo ta'u obboleessa saatiifis ni jiraata addunyaaf jiraatamoo aakhiraaf jiraata kheyriidhaaf jiraatamoo hamtuudhaaf jiraata akka namni keessatti if madaaluu jechuudhaafiin kanan dhiyaadde qur'aanaa fi hadiisa keessa haalaallu seenaa warra dabreetiin teenyaas haa madaallu odoo kana qabnu wajjin jiraachuu wallaallu halkanii fi guyyaa wallolaatu manoollu halkanii fi guyyaa wallolaatu manoollu dhiiroo wal fayyaduun bu'aan sii maali wamti keeysan wal fayyadan hoo maalumaa fi maali wamti keeysan wal fayyadan hoo maalumaa fi maali seenaa warra dabreetiis meeqootu laali akkatti wajjin dabarsan jiruu isaanii qaali akkatti wajjin dabarsan jiruu isaanii qaali obboleeyyan kiyya yeroodhaan gorsa waa'ee kanaatiin qophaa'a warraan tana durarratti haasoyni kiyya bakka sadii qoodama bakki takka kiyattu dhiiroo walii yaaduun ilmi namaa wal guddisuu hamiluun waliin toltuu fadhuun sadarkaan siidhaa qur'aanaa fi hadiisa keeysan maal fakkaatti ja tallammee isaadhaan moo wanni keeysan walii yaadan wanni keeysan waliif bu'aa buusan maaliif maal faadha ja tasadee isaadhaa warri nu duraa hoo akkam keessa kutan dhiiroo waliif yaadan moo walii yaadan kanaa fi kana fakkaattuun hin dhiyaadhe jechuu mee durarratti haasoyni kiyya kalaalu waliif yaaduun kun wal guddisuun kun maal fakkaata jennee mee tanatti haa deebinu obboleessa kiyya obboleettii tiyya yaa nama rabbi rabbummaaf jaalate yaa ka islaaminaa amantiif jaalate yaa ka nabi muhammad alayhi salaatu wassalaamii nabiyyummaadhaaf jaalatee filatee itti hidhate siin baanaa qaamaa qalbii teetiin as deebii warratti fayyadamu rabbi nu haa godhu
jecha deemu kanallee ka qalbii irraa qalbii deemu rabbi nu haa godhu warra addunyaa fi aakhiraatti fayyadamu nu haa godhu mee kanatti haa as deebinu akkini jammaan maaqsatti annaasu binnaas jan namni namaani nama tahaa jan ilmi namaa kun namaani nama tahaa jan ammaas akkasuma alyadul waahidatu laa tasfiqu wahdaha harki takka kophaa ifiin ifin dhooytuu jan yoonii fi tuun itti as dhuftee wajjin dhooyte malee akkasuma mammaaksatti afaan keenyatti illee kini jan namni bii hamaan qabuu waan biraa dhabu harreellee afaan namaa qabuu jan duuba saniif obboleeyyan kiyya laal beekaan kun sadarkaan isaa wallaalaadhaan beekama qabaataalleen sadarkaan isaa dhabaadhaan beekama ilmi namaa hundinuu yoonii fi waliif yaade malee namni namaan nama taha dubbiin tun barbaachiftuudha akkaan hubachuudhaaf barbaachisaadha ikhwaani yaa obboleeyyan kiyya fali ahammiyati haadha al-amri waa'ee walii yaaduudhaatun amantii islaamaa keessa shoora guddaadha qabdii bar amantii islaamaa keessatti iddoo guddoodha qabdi bir rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa gabaabduu suuraa wal asrii takka keessatti ilmi namaa kun hundinuu khasaaraa keessa jiran hongoo keessa jiranii jee nama afur malee waan si ajaa'ibsiisuu lamaayin islaamaa akka ibnul qayyimul jooziyyaadhaa kinijan wamti afran ilmi namaa sababa siidhaatiin khasaaraarraa bahu san lamaan duraa lubbuutan tee fayyaddi lamaan booda ammoo obboleeyyan kan kee fayyaddi ija laal warra amane malee je ammaas warra toltuu carraaqqate malee je kun imma eenyu fayyadeennaan lubbumatan tee fayyada dhumarratti immaas boodarra wanni inni jee warra toltuu walii dhaame malee warra obsa walii dhaame malee je kun eenyu fayyadeennaan nama fayyada laal obboleeyyan kiyya kini jaan saahibul ma'ruufi laa yaqa'u wa in waqa'a wujida muttaki'an jan namni toltuu hojjetu namni nama fayyadu nilleen kufullee kufichi isaa akkuma nama ciqilfatee tahaafi jaan duuba rabbiin guddaan qur'aana isaa keessatti kini jiru inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaan rabbiin haqa dalaguudhaan nama ajaja toltuudhaan nama ajajaaja yaa nama namaaf yaaduun isa biratti irrina kanamatti yaaduun ammoo isa biratti qaroomina mee dhaggeeffadhu nabiin kan kee alayhi salaatu wassalaam akkan isin jiru hadiisa keessatti mee hadiisa kanaan namuutu dhaggeeffannee haif wallaannu dhiiroo irra jaalatamaan rabbi biratti eenyu dalagaan rabbiin jaalatu hoo eenyu yaa ammaas namaa obboleessa isaatiif yaaduurra nasihaa obboleessa isaatiif godhuurra ibaaduma masjida seenee godhuudhaatu irra caalan yaaddu kahamtu obboleessaa yoonif garte samii keessa qabdee balliftu kayyoonif immaas obboleessa keetitti aarte obboleessa keetitti dallante irraa hin kafaladheetteetti sharxattu mee dhaggeeffadhu nabiin alayhi salaatu wassalaam ikkini jiru hadiisa imaamul albaaniin hasan godhe keessatti ikkini jiru ahabbu nnaasi ilallaahi anfa'uhum namni rabbiin akkaan jaalatu nama fayyaduuja dalagaanis ta rabbiin jaalatu gammachuu nama islaamaa tokko dhageessisuudha ammaas nama islaamaa tokko rakkoosaa keessaa baasuudha liqiinni isa jirtullee isarraa kafaluudha oo taxrudu anhu juucan takkaahuu beela isa baasuudha ja mee dhaggeeffadhu yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya akkan isin jiru nabiin alayhi salaatu wassalaamii wala an amshiya ma'a akhil muslim ani obboleessa kiyya ka muslimaatii wajjiniin haajaa baasuudhaaf yeruma xiqqoo takkachi deemuudhaatiitu masjiida kiyya kana keessa taa'ee salaataaf soommanaaf cufadhee i'tikaafa baatii guutuu halkanii guyyaa kaniin hin baane irraa taa'uurra obboleessa kiyyaa wajjin deemee haajaa xiqqoo takka baasee as deebuudhaan naaf irra caalaa jee nabiin alayhi salaatu wassalaami namni aara osooniif baafachuu danda'uu if qabe rabbiin guyyaa qiyaamaa isa sattaraa hamtuu isaa ja ammaas guyyaa qiyaamaadhaa guyyaadha namni yaadaanaasuun qalbiinsaa guutamtu san isa gammachuudhaa fi abdiidha qalbiisaa guutaa jee warra akkasi guute rabbi nu haa godhu akkini jehu ergamaan rabbi laal namni obboleessa isaatii wajji ka'ee deeme haajaa isaa wajji baase obsee ka karaadhatti irraa murin ka abootan teetii jechaan yeroo tiyya gubaan je'in haajaa obsee baasee ka biraas deebi'e guyyaa qiyaamaa rabbiin dildila siraat kaabalee irra qaraa ka rifeensa irra qallaasanirra nagayaan rabbiin isa dabarsaa jee warra achirra dabro rabbi nu haa godhu nagayaani wa inna su'al khuluq immoo haala hammaachuun namaa wajjin jireenya wallaaluun akka khaldeema balleessut akka summiin qaama namaa balleessitutti dalagaa nama duraa balleessiti ija
yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya odoonii fi obboleessa keetii yaadduu obboleettii teetii yaadduu rakkoon feete yoonii fi sirra geesse rabbiin addunyaa irratti taatu akhiraa irratti taatu sumaaf kafalaa tana abdadhu jiraadhu. gaaf tokko warra banii Israa'el keessa daanyaa tokko jiraa jedhan. daanyichi kun ajaja dabarseeti nam tokko nama sadaqaa kannate ani harkasaa irraa hin muraa jee ajaja baase. kaateen namni takka osoonii fi kadhattu odoonii fi kadhattu namuu mooticha kana sodaatanii sadaqaa dhoorkanii mana tokko dhuftee mana durokkuunii fi dhaabbattu intala takka agarte mana keessatti intala bareedduu tan agarraan maal jetteen yaa gabrittii rabbiin fuula kee bareedaa kana ibidda jahannam irratti haaraamsi haa godhu sadaqaa naa buusii jetteeni je. intalti gaa sodaa rabbiitiif jennaan if dhabdee kaateeniin kannaa bagguunii fi jettu warri ollaadhaa hundinuu seera godhi adaba godhi osoonii fi jeniini kannete rabbii jechaan kannadha jette. duuba mootichi san fuudheeti intala tana harkasiidhaa kamirgaa shanachatti irraa mure. guyyaa lammee isaadhaa intalti nama sadaqaa buusuuf dhabdeeti yaa gabrittii rabbiinuu sinifatu nanifatinii jetteen ije nama biraa kanaa buusuu dhabe. fuutee bitaachaan kanniteef mootichi fuudhee bitaacha sanii shanachatti irraa mure. guyyaa sadee isaadhaa deebiteet immas yaa gabrittii rabbii deebi'e gaa rahmanni rabbii sirraa addan turinii jetteen ije. fuuteeti harkasiidhaa dooluudhaan wali qabdee kanniteef yeroo kana duuba mootichi qabee harkasiidhaa ciqilee dhattirraa ciree jee duuba gaazabana dheeraa waliin turanii mootichi sun ka'ee fuudha fadhee haadha isaatiin yaa haadha tiyyaniin fuudhaa kanuma warra biraa qabuu isiidhaan jaammaadhaan ka'inaa barbaadii jeen je. odoo barbaaddu agartee maal jettee yaa gurbaa kiyya intala takkaan erkee intalti rakkoodha qabdi irrina sanillee karra geesse sumaa jetteen. maal yennaan intala gaafattoo kana harka murteessan namni isiirra bareedu hin jirtuu yennaan naaf taati je'ee fuudhee jechu. beekaagaa shari'aa warra dur keessatti namni amantii takka hin qabnes wal fuudhuu waan qabuuf jecha jechu. duuba gwaaniif heerumte boodetti ilma tokko gurbaa sanirraa harkattee mooticha kanarraa harkattee haadha siidhaatiitu ilmoo tana guddisaaf isin qabachuu waan hin dandeenyeef ka'ee daanyichi kun lolli itti ka'ee biyya moggaadhaa takka dhaqee wasanarra isaa jiru waraqaa barreessee yaa haadha tiyya intalti sun mucaa siidhaa qabachuu hin dandeessu akka gaarii jabeessi gaa je'ee waraqaa barreessee ergaadhatti as kanne. yeroo kana duuba ergaan osoo deemuu mana intala duraatiin maqe intalti duraa dhufteeti dhaamsa waan si kanne qabdaayii jetteen. dhaamsa eeni qaba yennaan waraqaa fuudheetti kanne waraqaa san fuuteeti jijjiirtee keettee katabde akka gurbaadhaaf gootee yaa haadha tiyya intalti san nama biraa galfatti jeni yeroo waraqaan tun si dhufterraa intala san mucaa siidhaa fuudhii mormarra kaayii fi haadiyamtuu gadhiisii jetteen jechuu duuba. waraqaan hogguuniif itti dheeyte haati tanuma seete intala fuuteetumu mucaa siidhaarra keeysee deemaa jetteen. odoonii fi yaan mucaa na qabadhu jetteenii odoo mucaan qabatee deemu jiranii dheebootte duuba. bishaan garba tokkorra dhuftee bishaan kananiin dhuga jettee yaa mucaa kiyya na jabeeffadhu jetteenii harka irraa buuftee lafa kaayisuu waan hin qabneef jecha akkuma mataan akkana gejjettetti mucaan achi keessa kutee jechuu bishaan keessa. achirra dhaabbattee boochigaa rabbiin amma dirmatee fi dhaggeeffadha gaarraa guutuudhaa deema. isaaf jecha namaa yaaduudhaa jecha harka siidhaa dhabdee miti. amma duuba maleekaan bifa namaatiin itti jijjiiramee dhufee maal jeen yaa gabrittii rabbii maal dhabdee asirraa boochaa jeen. hoguu kana bara akkanattiin rabbumaaf je'ee odooniif sadaqaa kan nu duraanis harka kiyya dhabeennaan rabbiin harka kan keessii deebisu feeta jeen je. ennaan yaa rabbi deebisiif jeeni harkisiidha akkasumatti as beef je. maasha Allah. duuba ilma kan kee osii baasuu dhafeetaa rabbiin jennaan ennaan mucaan bishaanuma keessaa ka'eeti umma nin dhiqadhee bar jeetu bachi keessaa ol ka'e. fuutee yaa samarata fu'aadi yaa qixaata kabidi yaa midhaan onneetiyyaa yaa muraa tiruutiyyaa haya naa dhuftee meettee dhungattee kuttee rabbiin addunyaa irratti yoonii fi kan obboleessa kan keetii dhabdu taate akkasii addunyaa irratti illee si kafalaatummaan ikhlaasaan nama dalagee rabbi bira kaayyatu si haa godhu. ibnul qayyimul jooziyyaa jeen ikkini je wanni namni hundinuu irra walii gale aalimaa fi jaahilli wanni irra walii galan akkuma sammuu namaattii fi ayilii namaa itti wanni irra walii galame kheyriin guddoon obboleessa fi gammachiisuu akka taate hamtuun guddoon obboleessa fi rifachiisuu akka taate namuu irra walii galoodhaa je. ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ikkini jemmaas kullu macruufin tabduluhu linnaasi fahuwa sadaqa wannummaan toltuu ja'amtu tan namaa gootu hundinuu sadaqaadhaa je. ammaa sadiisa kan keessatti toltuudhan nama ajajuun hamtuurraa nama dhorkuun waan akka qoreedhaa karaarraa fuutee lafeedhaa fi dhagaa karaarraa fuutee
nama ijaan qabnee fi nama gurran qabneef toluun iyyansa yoonii fi dhageesse bakka irraa iyyanitti dirmachuun akkasuma ammaas harka keetii fi humna keetiin nama cinaa dhaabbachuun hundinuu waan namaan fayyadanii sadaqaadhaa je. Obboleeyyan kiyya yaa ummata islaamaa mee dhaggeeffadhaa waa'ee wajji jireenyaa akka amantii keenyaa keessatti waan isin qabdu sadarkaasiidha. Bar nabiin alayhi salaatu wassalaami wanni namni islaamaa walirraa qabu je'eeti haqa islaamni islaamarraa qabu je'ee salaamtaa waliin jechuu wal jalaa deebisuu dhukkubsataa gaafachuu yoon ifi du'e janaazaa isaa jala deemu ammaas akkasuma yoon ifi siyaame waamicha isaa awwaatu yoo attis jee alhamdulillah jee yarhamukallah isaan jechuu akkasuma ammaas yoon ifi wanni takka malli isa dhibe nasihaa gaarii isaa gochuu akkasuma ammaas namni haajaa obboleessa isaa baase rabbiin haajaa isaa baasa je. Hadiisa kan keessan namni nama zallamamee wajjiniin aboo akkamin miidhamta je'ee wajjiniin ka'ee yeroo isaatti gubee obboleessa isaatii wajjin deeme rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa dildilas ibidda jahannamirra dabarsa jahanagayaan warra akkasitti dabru rabbi nu haa godhu. Akkasuma ammaas obboleeyyan kiyya wal jazaa'u min jinsil amal jan laal waanumaati daleeydeen rabbiin galata sii galcha jazaan hujiin wahumaati daleeydeen yooni fi obboleessa kan kee haajaa baafte rabbiin haajaa danteessi baasaa ja. Alaa kulli haal obboleeyyan kiyya waa hundattuu obboleeyyan kiyya laakiin zabana keenya kana keessatti dubbiin ni jijjiiramte. Akhillaa urrakhaa'ihum kathiiru walaakin fil balaa'ihum qaliilu falaa yaghurraka khullatu man tu'aahi famaa laka indanaa cibadin khaliilu. Akkana ja'aniin obboleessi yeroo si ballattee hedduudha yeroo si rakkattee immoo obboleessi kan kee xiqqaadha. Irra hedduun namaa yeroo si ballatte si wajji qofla yeroo musiibaan takka si dhufte sirraa dheessa ja. Walaa khayra fi wuddi imri'in mutalawwini xuluwwa lisaani wa qalbuhu yaltahibu. Khayriin takkan jirtu toltuu tarkaa jiran sayin nama qalbii afaaniin si jaaladha jehu ka qalbiin isaa keessatti jibbansa sii qabatu yalqaaka yaxlifu annahu laka mukhlisu yooni fi si bira dhufe yaa bo'ani badhugaanii si jaaladhaa ja. Wa idaa tawaaraa canka فهو العقرب يرو سبيرا ديم يكك أجيبون فونك نما نياتوتي فونك كينيا تجا زبنا خنا خيزت الرقودان نما خنته أبليين كي يهايف جيرو ما وهي والقافة نابليين كي نمني جنة سينون فين نمجرا نمني بدراتي فمون فين نمجرا ما قافي لمان كناف صحابتي تشتو كنبي ربي عليه الصلاة والسلام قافتيتي حديث إمام الألباني صحيح الترغيب كيس صحيح جين كيستي أبي ذر جنيني يا إرقم ربي ماذا ينجي العبد من النار مالتو قبرتش إبدران جابا سمينا همي جين يروخن إرقم ربي إيمانك أبا چودا جين جي يا إرقم ربي دوبا إيماني هجيدك أبا مي هجين إيمان جل ديمتو مالي جين جي مي رقيفت هجي إيمانك قال يردخ مما رزقه الله وهم ربي نساخن الرأي بتامر قبش قده نما إسلاما قمتشيسي خرا خيري خيس بافتا جين جي يا إرقم ربي يوني في مسكينة وان خنتو خنقمنته أكمت دوبا نما فيدا جنان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تلتو نما ججيتي هم ترى نما دوركا جينجي يا إرقم ربي نما تلتو نما ججي هم ترى نما دوركم بينه يوته كمي جنان قال يسنو لأخرك نما قرتي مسلوفا نما جان خدلقان بيني خانا تايتو مخون دلقان بيخو جينمتو خطبو وانا كان دلقات دجئ ملك قده في خرار رخاه دلقا قرسيسا جئ يا إرقم ربي إفو مافونا مكسي خرار رخاو دت حاجة مسيوني فتهو إنان أكس داتو دكت نما فيدو هدو دا نمو مميدا ميچنا دا بديتي أبو نما خنا ميدنا ربي صدا دادي ساجئ نمر رادور كاجئ نجئ يا إرقم ربي نما لافا كسن نما واقودون دنتيني هو يوني فتح كمي إنان مال جئ نجئ حمتو مسان نمر راقبا أجئ نجئ يا إرقم ربي دوبا خنا يوني في دلق جنة نسينا أنام مال جرقم ربي عليه الصلاة والسلام ما من خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة حالتون تب ونما نسدبنهم دينو هركساك أبدي جنة إسانيت مالين تاني جرقم ربي عليه الصلاة والسلام وبليان كي يوركز تولتو هجته تولتون سانيك أبدي جنة جيسي ربي نهاقود يا إخواني يا أبليان كي يا أمة إسلامة سوالي يادون مالي بيتو بر ونمان نتي أمة برابرة تجعله وهنا ما يادو داتيني بر أمني محمد تعالى توني بيتا من بيتا بر أمني محمد ونمان تعالى تينو وهي ولي يادو بوا ولي بوزو غناني ربنا كنجو
كنتم خير أمة أخرجت للناس برزن الرجال أمتا تاتنيه إجابر يابو أبو ريران أصوف السروك نجي أي خير الناس للناس نمنا ما في الرجال تاتنيه يجورجي نبينا عليه الصلاة والسلام دين يجمانو النصيحة تلتمنا ما يادودا أجيجي قافتو كماس ودوني في نبي وجنين عليه الصلاة والسلام صحابة ياودا جرانيتي يرو سومناتين إمالتو فقودا ياودا جراني دتبني فران مالف قاكا شرياداتي نمني إمالتو قديم ودا جروني في دتبي فريقو يا براك أدا خفلوان دندوف ججا ورقرين أمونو تهم فرو جنيتي في سومنا ساني جبيفتن يرو فران جيسي إسال لافتني جيفنان ورّي أران تنفوري خون خاني أمتا خنا خدمة قدني إسان كان تجاجلا يرو خنا نبينا عليه الصلاة والسلام مالجي ذهب المفطرون بالأجر ذهب المفطرون بالأجر جي أرى والرسول من انقمنيت والرسول من برس دركاران كوتي والرسول من انقمنيت والرسول من الرجالي مالفيف أبليين ساني فيدن كادوبا أبليين كيا وإنما فيدو خراه الدوراني قافتو كماس نبينا عليه الصلاة والسلام صحابة ساتين يا أبو خرارن تاينا دا أجينيجي خرارن تاينا إنام مال جنين يا أرقم ربي خراخنا رنيس نياسوينا وهيزني بيتنا خراخنا في الرأي كم يوني في النوري فتينان هاي كستاتو خرار تادا خرام موغا يتشوبيخ موغا خرادا تادا لكن أمو خران حقا يسن الراقبا حقا خرادا سنقگيسا دا أجين هايني خرادا مالي دوبينان هايني خرادا إجتي سنمر راقا قبچودا هم توتي سنمر راقا بچودا سلامتا نما إسنين جي جلا دي بسودا نمني خرار رتا وايد دور أركاتول تودا نما ججني هم تورا نما دور كودا نما ركتي ركو سابا سودا نما خرار دابيلي خراسون خران كنامتي خران كناتي التاني نما خرائزن قافة اللي اتهمودا أجي سنيف يا أبليين كيا يوني في خن نما تولتو تاتيت نما في يادو تاتي ربي نموت نما يادي هد دورا دنيا تنا رقر سيسي قافتو كجن mucaan tokko hiyyeessa abbaan qabu mucaan kun duuba waa takka mala dhabee ka'ee biyya sanii deemee odoo biyya biraa keessa deemu jiru akka ta'u dhabee fuudhee mucaan kun duuba beelaaf akka ta'u dhabee karaarra lafa dhehe jan yeroo kana namni tokko hedduullee waa ibaadaan qabu gama biraatiin illee diliidhaaf kana numa qaba kaayee fuudhee mucaa kanaaf rifatee qabee nyaachisee akka gaarii dhaggeedhiise duuba san duuba namni san rafe yeroo dharafe manaama arke jemee dhaggeeffadhu waan ajaa'iba addunyuma irrattu rabbiin nama isaati agarsiisa maleekaa ibidda jahannamii dhuftee gurbaa mucaa nyaachise san ka dilii isaatiif jecha fuutee kara jahannamiin deemtu namichaa rakkatee jiru mucaan kun karaarra dhaabbatee mihaa dabru anuma fuutanii dabarsitan malee isa kanan dabarsitanii kam je achin maleekaan dhaabdee deebi'anii rabbi gaafatan yaa rabbi kana nama tokkootu ibidda jahannamiin geessinaa jennaan deema maal sinii godhee gaafadhaadhaa jeen deemanii gurbaa gaafatanii bar guyyaa tokko beelana baase nama na fayyadee isin ibidda geessitanii jeen duuba hogguusi rabbiin maal jeen inni ka makhluuqaatu makhluuqaaf akkasin rahmata godhe aniin khaaliqa akkamittiin rahmata isaan goonee miti haya mucaadhaa kannaa waliin deemaa jannata naqaadhaa jeeni jee duuba saniif obboleeyyan kiyya yooni fi ati toltuu daleeyde kana addunyaa irrattuu arkattu kana sadarkaan siidha yaa nama rabbiin qabeenyatti kannee qabeenya kana naa dalagatee fidatee malee rabbiin naa kannee yaadin yaa ka qabeenya isaatiin rahima firraa mure ka aanaa isaa firraa mure bakka kheyriidhaatiin hin dhaabbanne qabeenya kana dhiiroo maaliif rabbiin sikkanne waan sikkanneef mee dhaggeeffadhu nabiin alayhi salaatu wassalaam ikkani jiru inna lillaahi aqwaaman ikhtasahum binni'am rabbiin ummata hedduudha qaba ka qabeenya bashaqetti godhe لمنافع العباد بوا كان ما بوسني في ججاجا لا ربين سيد وني خنيف سخيسا نما خنو دافي ربين كن يقرهم فيها ما بذلوها يوني فيها خرار ربي خيزا كنت قبين يسر ربين سيف ديسا فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم يوني فيها وان كانت أوركت سرافو دي ربين نما براتيف كنا أجا حديث بلا خيزة ما زكني جو ربين قبيان نمت خنجا وانا تخنتون سمكنجا فإذا ملوا قافا مواتي هفت نقلها إلى غيرهم نما براتي في جيسا أجا دوبا يا بلي زغية يا بلي تيتيا وإنما يا دودا رتمي ونين جو سنمني خاتمان ساتولو فين فين منو مجرى ربي خاتماتين ينوها تولجو مي حديث خيزة واي خاتمان نما تولجو رات تكني جو نبينا عليه الصلاة والسلام يا رجي فنو
صنائع المعروف تقي مسارع السوء إجا يوني في أتطلتو هجت جا نمو ما في خياد تاته دو أكمليدا خاتمة بدو خاتمة همتو تنراسي سيتي خاتمة ستولشتي إجا ور خاتمة تولي ربي نوها قدو وبليين كيا واي والفيدادا دامس ور دوري في دامس الزبن بودات ور دراتي في ور بودا ون ولي دامو خنا قافتو كوجن خديري في موسى ولد دفنيتي خديري في موسى ولد دفنيتي قوني في الدبودا ديما موسى يا خديرو ميدام ستوكو خنا الدنيا آخرانا فيدنا منن يا موسى كن نفاعا ولا تكن ضرارا نما فيادو تاي نما يادو تهين نما قدسو فدو تاي نما تكيسو فدو تهين يجي خنا هاولي دامنو بليين كي يوني في خنا ما فيدو تاتي الدنيا متنا رتي أغرتا ميوانا جايبا رجيفدا غربا توكو في انتلتكا غاف توكو ور امنتي قبو والفودن جندوبو ور ايمان اسقب يرودا والفودن كان خيزتي لال من سانيتي سمتكا سانيتي تولفتنيتما حچو سانيتي بريفتنيتما قران خيزتي كنيجو يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف نما هدو جرجي كان من كدن خيف تولچيتما ديبو خنمني دوري حسابتاو خنمو قبينيا غدا كسين قمني كسيدي جرجي إسانيس وركسيتي نمن كرتني نمر رايف قبنيتما تكو قبن الدج أبسطني إيمان سانيتي وجيجراتن دوبا ميرا جيفر أدوني فكنا جيراني إلمان سدي وجيد علاني إيجا إلمان سدي أركتن بود أمر ربي إسافوتيجا يرو خنا واتك إسيران ديفني يونا ماتي كميفتان تجارة قبين يقودا خنا بيرد ديسي بيرادية ميفتان دوبا غرتيجا إلمان كون ربي لوينان غندا خنا خيزا واخدتشو سوداتي نماز وان ديسي سيفتو ميري كونكودا خاتي إلمان سيدا غورتي بكا بيرادي يرو بكا بيرادي تغنتي سين بي نبي راديتي نام اسلاماتو كون يابلي سخي يكن ابام من خيا امر ربي فوته إلمان نرديسه جولي يين قدسو دجرا فراز دكان ابو سيرنان ورقا قبدا اكا دبين تون دغادا جين بكا يزي بيتو سم درانو دخته izin sodaate biraadi ante ورقا ديته فرچو ويتاتي فيره ورقا وان قبو فرا إلمانو مخنا بيلنا باسيرنان دم دبين تنتي غرر نياتو جي جلادي دي جي دوبا خطه غانا متو كان كافرا بير ديته نمن كون دوبا منتين قبو فدي غوني فتهمتو لكن رحمه قبا غراسا خي سلافن ربين كاي نياچيسه اوباسه فودي منا تو خي سخاي اسي فيلمان سيدا ولينتا دوبا يسال لچوني رفن خوني زچيره بخوني زچيره بولقبن قبن خون كاسلاما خاري خون مناما ونيركه نبي وجن عليه الصلاه والسلام اسادي مرجرو كنتي جنة خيستي فرق دوبا هجوما خنا يا نبي ربك الله جل ديرا تكو غر يا نبي ربك الله كاينو تينان الله ديسه تما بو اتي مال تو سيفيدي ورقا قبدا خجنة خنان سنت جين ورقا قبنن بيجي ريچو هجو خنا يا نبي ربي مال فيفين باينان اتي انت لكنا تجوله يجي سيفيدي ورقا قبدا تين غافنه ديمي بيجي جنة الرباسيچو اچي دوبا خوني دمك رفتاته خون أمو منام براخ أركيد جرابي خيجا خيجوني في فيجي بانتنا إنتلتنا وديفته تراكو بكايسين جرتوتي إنتلتنا ناخن إنتل إسلامات إنتلتوني نادي توتا يا جلاينان هنكن نجين يا بليزو سراين بيتر دمالك خون كوران إنجين هنكن خم ديدمين هنكن خم صدمين هنكن وجوني فين خم صدم بيرت تقولشيزه ديم في الراول جلا غير ديم ديبي في الراجين ما لا غرتينان براني فيفو إنتلتنا توليتي لده رفع منام تقار كيجيم غربان كافرا منام أني نبي خيسني ولا جرّي عليه الصلاة والسلام حلال أكن جنة نجرسيسه لا لا تخاين تلاسوني في جولة تاماسني توله سلا أمانتي سيرا كبته وجين جنة سنسين تنجيك الله تكون نجرسيسه برجين أشين دمك في جابير دك يا بليتي دي أمانتي تهدين كبدا منام كنادين أركض جيه جاونان شهادة نكابسيفته أمانه إسيرا وفود في الراديمي يجي أني جدوبا خنا الدنيا رتنا ما أفقدو خنا ربنا كنا جرسيسو خنا وركزتي أبليان سانيتي ياده ربين إنسان جمّتشيس ربنا هاقول أبليان كيا لا لماس الرجودان نما وني أمان تناركوته هم والبيرجرو وليف طلا والدوبا ديمنا والنيات إيجن ندوي نماساتي فين ماس رحيم ساتي فين طول علي بن أبي طالب جاللتي دوغادا والجالتشون دوغا غاف ساتي بيكم تيجي يرون تكا يرودا إني سبيرا أخوته ناموس أسانا ما يشابسويوني في غرتة بلي سودي سخانم نكون سبيران جيرو الترار أور كتاجي يرون لمبي سادا يرودا إني دوي نماساتي في إلمان ساتي في رحيم ساتي في طول تاجي تصدق سادا
yeroodha musiibaan itti buute rakkoon isa buute isa bira dhufteeti yaa baleessoo rabbi sabri siyaa kan nu yettee yookaan isa gargaartee isa cinaa dhaabbattaa jee duuba tana wanni nurraa barbaachisu kunoo tana fakkaatti jiruun hawaasummaa irraa fayyadamaa yaa ummata muslimaa yoo nuti dagannee kan fuudhu eenyuma firraa haaqee balluu dantaan teenyuma firraa haaqee balluu dantaan teenyuma